Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV. Reka twizere ko muri hose mumeze neza. Umutingito udasanzwe wishe abarenga 300 muri Haiti. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha. Umutingito ukomeye cyane wari ku gipimo cya 7.6 wumvikanye mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Haiti, usenya inzu nyinshi ndetse wangiza ibikorwa remezo birimo imihanda. Abantu 304 bamaze kumenyekana ko bitabye Imana, ariko amakuru akavuga ko umubare w'abapfuye ushobora kuba uri hejuru y'uyu. Abandi barenga 1800 bari kuvurirwa mu bitaro nyuma yo gukomeretswa n'uwo mutingito. Minisitiri w'intebe wa Haiti Ariel Henry yavuze ko leta izakora ibishoboka byose mu gufasha abaturage bagizweho ingaruka n'uyu mutingito. Nubwo batavuga rumwe na leta, bavuze ko mu masezerano adafite ishingiro kuko ibikorwa bya ruswa n'umutekano muke bituma umutungo usanzwe ugenewe iterambere ry'abaturage unyerezwa. Ari nayo mpamvu Haiti iherereye ahantu hakunze kwibasirwa n'imitingito ndetse n'imiyaga ikomeye idafite uburyo buhamye bwo kwirwanaho mu gihe nk'iki. Iki gihugu cyari kigihanganye n'ingaruka z'umutingito wabaye muri 2018 wari ku gipimo cya 5.1 ugahitana abantu 12 mu gihe abandi benshi bakomeretse. Icyakora uyu mutingito wari nk'agatonyanga mu nyanja ugereranyije n'uwari wabaye muri 2010 wari ku gipimo cya 7.1 ukaba warahitanye abantu barenga 200, abandi barenga 300 bagakomereka. Ni mu gihe abarenga 1,500,000 bavuye mu byabo, mu gihe 60% by'ibitaro byangiritse muri uwo mutingito. Iki gihugu kiracyari mu guhangana n'ingaruka z'uwo mutingito ndetse n'uyu wabaye wasenye nyinshi mu nyubako za leta zirimo amashuri n'ibitaro byari bimaze imyaka irenga 10 bikorerwamo ariko bitarasanwa neza. Ku rundi ruhande, Haiti yinjiye mu bihe bidasanzwe bizamara ukwezi, mu gihe kandi iki gihugu kimaze igihe gito gipfushiye Perezida Jovenel Moïse wishwe arasiwe mu rugo. Murakoze, mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha.